for mea uma o lalo nei malunga. It's all up to tuli vai uma. Whaapa uma I foi o luma. Awa o lau a fio o iai le mana. E mamalu oe. E sili ese. Pa ia lo suafa. Oye o ma oe. Na faia one uma. O le tolu tasi pa ia. A fio maia e whaai una. E saulinga nei a ilei ai e whai fua. O nau atu lo loto ia te oe. Lo atua. O lau upu o iai o le ola. E whawhanga ina I loanganga. E whai masulu yo uai mo malama lama. Awa o lau a fio o iai le mana. E mamalu oe. E sili ese. Pa ia lo suafa. Oye o ma oe. Na faia one uma. O le tolu tasi pa ia. E mamalu oe. E sili ese. Pa ia lo suafa. Oye o ma oe. Na faia one uma. O le tolu tasi pa ia. Hallelujah. Praise the Lord.
sulfitu minute te le tu lai lu le vaenga o le fiafi e tu mua I le tua Iova o au o le mata I sau o le fofonga o le na te tofa au mai lona alofa muti vali se I pale la e iai lana tangata na whai a walo na lefina ngalo ia tu mau le mafana fana o le la maftanga malana tangata na ia whaia ilona lava whaatusa o tungtumunga leo ana na luenga o taia I nei le whangale ele I ale pula o le fituao o leoa maua tufo I le poliuli tō wha ma tātou moe ai leo tātou wala whai mai fo I manu whaifo mai langi ilona angalelei leo tātou toi whelo ia I lunga o pe au ngalo le ea tātou po kalame masani whaasoa mo oi ia le tua ma lori soifua mnuia I sio tātou atu pele o Samoa malo foi folau whaatalo whaatu ia I lātou pato to ai tau mai I Aotearoa tā whaunga ma malolonga o lawa singa ma totongia whale ainga whaatalo whaatu tātou po kalame ia malu leo la ei le fai lava sina asa o le malulu ia o ngā foi le ea o Aotearoa e fai ma whaasilinga malosi ia o e asi mai foi le atu nuku o Aotearoa whaatalo whaatu tātou paanga o le au pele o le au paia o le au whaatotua i le nei vaenga o le awhiawhi ma lolso I fuamanuia I sio tātou ainga tātou whilo ai foi le lofa ma le anga le leio o le atua leo mwhai foi on tātou toe lau lof silfai I le mata mo fio le atua malona whaasoa mai leo o wawa I atua loo manuia pea sio tātou ainga e mai se foi le mai mofa funga mai o sio tātou atu o loo manuia I tusa I tātou I le alofa ma le anga le lei sili ese o tātou tapa o sili langi atalo whatu tupu mtamali o sio tātou atu no pele o Samoa o au whaalupenga o whioi o le tala le lei so se maota ma so se lawa o lo maua mai ai tātou pol kalame whapea foi le tāpua inga to asina sina sio tātou atu no mano tapuai mano tatalu mano whaatai lau tau tatalo leo leo ia lo manuia ai foi whaiwa o Samoa I le aso ma le aso au tātou iai le aso lua sunga tolu o le tātou wholaunga o le foi masina lona fito le tau sanga lua fe lua sunga lima I ia le atua o loo manuia I tātou uma I le paolo ao tātou tapa o sili langi whatalo whatu tātou ainga wo ma paanga I lunga o penga te whailangi ia o lau tau o paunga le nei pasta Mike tautua mo oe a wale tātou misiona ma le fina ngalo le tātou li o Yesu Keriso e fola atu le tala le lei whaaso o tangata mai o tātou pulea o tātou sio manga I le mana o le angana ia nei vaenga o le afiafi e whaatalo whaatoi le uso au auna le suma le whaafengainga ia le toa taito ma futa mai Samoa ia ma lole soifua mria whaatai foi le au ai mai whamanuia tele le toa le sunga le whaafengainga matalo whaatu foi nei vaenga o le fiafi le uso I a 𝚗𝗔𝗜𝗔 Williamu ma le tātou au nanga whaamalusi au na whasoa ma lo le ngalue alofa tele atu mo o le uso auna ia le fiafi whaatalo whaatu foi le pale mai o sio tofine le ia tinei a Rio tia Selevai el taltonunga o lo mafuta mai Samoa ma lo whaatai whamanuia foi le tua le mafuta mai whaatalo whaatu foi le uso ia kirifi visenga ma lo ngalue ma lo foi le onsai ngaluenga ia ma lo foi whamalosi ia le tua whaatai foi le mafuta mai le vaenga o le uli whaafauina tanielu whaatalo whaatu le uso au na mafuta mai papu toi ia whaatai la wai mai le aso fau alofa tele mo o le uso whaatalo whaatu foi tinai a ana ia kopo mafuta mai a ele Samoa ia maloso I fuamanuia malo le tauatai le aso malo foi ngā lue I o whaiva ia vi le tua I le mafuta mai whaamanuia tele le tua le ainga alofa tele atu
sunga le whawhiangainga male kalesia all the way from Hawaii, 𝗚𝗚𝚙𝚎 and 𝚟𝚒𝚍𝚎 ia whatalofa atu le tofine mafuta mai fo'i nei vaenga o le aso, nei vaenga o le fiafi ma lo le soifua manuia whamanuia tele le tua ia oe male ainga se o tofine ia alofa leni mafuta mai fo'i nei vaenga o le fiafi ia vi ia le tua ma lo le folau ma lo le onosai ia leo tātou iai fo'i i le whaiunga fo'i o ngā luenga whai o le le aso whamanuia tele le tua wa ainga tafa lole ma lo le soifua manuia ia talofa tele mo lau sunga male ainga whaamanuia tele le tua e se le tāua o le tātou tapo ia o whaiva o le tala leia o whiangai ai le au whainga luenga whalafola ma le whinangalo o tātou tapo o sililangi ia whaifo i tātou tele o e tuitu il whaitoa tātou tele o e talai ia o le tapo inga e sili o le tatalo e sili ia e leise si mea tātou te tuina tuai au na le tua o na au tatalo whaftai vainga tawhalole ia le mafuta mai Samoa ma alofa whaftai o a malitau i Samoa ia alofa tele atu mo oe male ainga whaftai fo i le au mai e se le mātango fio vi ingo le tua e le mawai le whaasoa le tua mo tātou ainga o loo tau masuasua pea le tamau ainga le whaasoa mai o le tua i o tātou ainga e ala i tātou tautua e ala i tātou auaunanga i tono o tātou ainga ma lo whaamanosi ma lo onusai le warawina o awala nā o whaamanuyanga le tua i to tonu o tātou ainga mea umalava tātou te tuku i le tua lo tātou whaamoemoe maise tātou whaalangolangona tātou te whaalangolango i le tua malana taitainga whaatalo whātua i leiva enga le fiafi se o tofine i anga leia ngā lofa ia mafuta mai fo i Marston Palmerston North ma lo whaftai ta tonu laua mai anga luenga leia so ia ai lise kuka ia wafo i le whianga iai o le whanau ma onga whaamanuia tele le tua i so tātou ainga au ni ngalo ia te oe o whea lava o tā ai solo ai lau whainga malanga le asu o loo leo le tua i tātou whainga malanga o loo tai le tua i tātou whainga malanga po le ali whainta le ase whaafita auli o loo lua whiangai o leise tali peisa i o leise whaamoemoe aua le ngalo ia te oe tātou te to'o manga i le tua au tātou folau i tātou whainga malanga tātou tau sisi mai au tātou walo lofa pēr i le tua e whapenao na whisoso na mai le li ia te i tātou i o leise me whaintai le tua mai tātou whatunga ma vi ingo le tua suia le tua o tātou o langa i leila se me whaintai le tua a whaina suia le tua oe suia le tua i tātou uma mai o langa whaina tāsa tātou ia e leila se me whaintai le tua ai atu i le tua o tātou whamoemoi o le tua e manuia ai a tātou fuafuanga ma tātou polokalami patalo fatu nei vaenga le fiafi tātou sponsors o lo langolangoina le tātou tautua ma le auaunanga le Global Kingdom TV channel ia whaftai tai la utou langolango whaftai lo utou walolofa o lo o manuia ai le alo le tala le lei so se tulu ingo le lo langi ona o lo utou wanga lei whatalo fatu ai le lei vaenga o le fiafi tātou sponsors o lo langolangoina le tātou aunanga tātou UP Group Money Transfer sunga le pule ia matale male whaletua ia tol susulu ia whaftai le alofa i le lii whaftai le manatu i le atua ma lona whina ngalo o le tasi o le lasi ia ua tele lo utouanga le lei ma lo whaftai e le o se mea whale au ngā lo utouanga le lei le lii
Atalofa atu fo i tātou tautua ma le au nanga tātou Superb Kitchen. Sunga tamaitai ia o ia tuputala Maria toa ia malo whaatai wa fo i tautua inga si o tātou tunu. Ala lea i whunga tau mafa ia awha pia letea lala i Taile West o nei fo i South. Kia lava se vaenga o nei atunu o lo muna o mia se keita so se vaenga o lo mana mia ia o lo ia ina ia o nanga ia lang lang ina tātou misiona ia e fi so soani o tātou ainga atalofa atu nei vaenga o le fiafi le 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 whapengainga Pastor Tito Luaiva ma tātou Kalesia i Papakura Assembly Samoan Assembly of God ia i Papakura whaftai taila wai mai tai fo i le mafuta mai tonu pasta ia o lo manuia lo sunga le whawhiangainga ma le whatua whapea le ainga li ma lo lawa le whaamalosi le inga yaso ia ua malulu le ia tunu ia e tonu ia wa ai leo la Samoa ne tātou tamatina ma tua ia wa ai leila ne tātou whanau o tamatina ia wa leo tātou iai le asa le malulu ia te rone ia maua tātou le saunga le mū ma le ola malolo ina. A talofa atu fo i le vaenga o le fiafi i le pale mai o le tofine ia Tina Michael tai le awai mai, tai le mafuta mai filo tumu solia sila whaftai whamanuia tele le tua. Langa ali pati tupuola Ione whaftai whamanuia tele le tua Sam. Whale li iu iese whamanuia tele le tua. Praise ka moke and taparo pati whaftai whamanuia tele le tua. Ia whapefoi whatua ia iseta anai malo. Tuia tua vi inga whaftai le mafuta mai. Alofa tele mo oe male a inga. Whape foi wa iei niso tātou a inga wale maua atu na ai ia lea lau saulis tātou nisi fau lea Valasi tuni al to fine ia malosi fua mungia maloli wha malosi. Ia vi ia le tua lea foi mo tātou pale mai ni o uli o manuia. Tātou umai le lofo le tua whaftai alofa tele mo al to fine male a inga. Manuia fo i lea onga ni vaenga o le fiafi whaamele, whaanati, sia, si au sangi, whaftail mafuta mai, whaamanuia le tua. Patalofa atu fo i le sunga to ina ia malo fou, le atinu mafulu, whaftail mafuta mai, ia whaamanuia tele le tua i la sunga le tinu, lof tele mo oe male ainga. Louis Williams, kele kolio, whaftail mafuta mai, i ia le tua. Langa ali pati tupuola Ione whamanuia tele le tua. Sarina Laufale Lupe Tafau Wale whamanuia tele le tua. Sunga ia selautu i mangwa ia malo le soifua manuia whaftai fo il mafuta mai. Ia se o tinale ia fale nous malo le soifua manuia taltonu olo manuia o le tina. Ia whamanuia fo i le tua le ainga. Whenunu i awa o Java malo le soifua manuia. Ia pape fo le sunga le li au. Pastor 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 pray man tātou station mai Melpone ma lo whaftaile awai mai sunga le li awa o ia pale so futa mai li vaenga ole au ma lo whaftai i ia le tua. Llama pona
Aleluia, aleluia. Sa'i me lava se o tātou ainga se i tau whai atu tātou. Laina lea e tau whai atu fo ni vaenga o le fiafi. Alofa atu fo il tofini onge simi ngā le ma tātou au onanga le Water Flows Ministries International ma alofa whatai le au auna whatai fo il mafuta mai ia whamanuia tele le tua ia te oi malainga alofa tele atu mo o il tofini Mark whatai il mafuta mai whamanuia tele le tua. Le vaenga le fiafi e mo moli whakto atu ia alofa anga ma whamonianga i le tamawhai au sunga i whawhiangainga ia whiwa lesi ia wale whaamna tuina o lona aso soifua i le show ia wawia mai ai le tamawhai au sunga i whawhiangainga ia se isi foi whainu mera e whaopopo i lona soifua lea ua aulia mai ai le nei aso ia le ono se fulu ma le walu o tausanga o le soifua au auna o le tamā whaiwhiau le sunga le whawhiangainga fiu walesi ma le tātou kalesia o le ola fou alofa tunoa i vai telefou o loo tautua ma au auna ai le finangalo le tua ia o le so asolua sumatolu o Iulai ia lea ua whaamanuia ai le tua i seisi tausanga i whapopo i lou soifua o lo wola sei tulou o le mātou te talo i sanga whaamanuia tele le tua whaopopo nisi aso se tele no oil tamapeleina ia wale tau tua ai ma le au auna ai i le tua malona finangalo manu maloina tai nianganga i le atua malana whaoltanga whawtai loa le soifua tautua i sio tātou watinu ala i le tala le lei loa foi tausanga o e tūri foi mua wale taitainga o le ngāluenga ia o loo kūno nou ma ngālu nue ai mo le atua i le whawtai tele le ainga o le whatutua i lau tau te talo i au auna le tua o lo tungtangiolo i awale manu malo ino anganga awale leo ino anganga mo le tua malona finangalo tele anganga o lo tangi mayala e mana umia whautanga ia e whaatai le tua o lo whaapopo pea le malosi o le whaamalolonga sio tātou tamapeleina sunga le whawhengainga ia pasta fiu walesi ma le tātou au nanga mai Samoa ia a wale tautoina o le tātou misiona ma le tātou talainga le ala le tātou polkalame i tai au taitasi tuto lima le afi ai maino e mamao le ala i o uli taitasi ia whapea fo i le fiafi taimi whale ainga o tātou polkalame tau langa fiafi mo le atuai o mātou alofa anga ia ma whamanuianga i le aulia mai ai o oel tamā le ono sumalvalu o tausanga o le alofa tu no le tua mo oe le tamapeleina ia ma alofa whaftai foi le ainga o le li ia i lau tau tatalo mai se o lau tau tapo inga ia o loo manuia ai whaiva fola o auna le tua ia wā le tātou ngā luenga o le tātou waai whautele ia e te tatalo mai tatalo atu tātou wofa atasi luma o le tua i talusanga ia awal tātou ngā luenga o lo tātou ngā lulue ai mole atu whaktai tele tamai a fiu ia i lau tatalo foi tātou au nanga ma tātou misiona ina ia whalau tele atu finangalo le tua e le ngata i Samoa o New Zealand nei Australia Hawaii Amerika whapea le laulangi atoa ina ia momoli
le fe'au o le tala lelei i atu uma o le lalolagi ioe o le tala lelei o le malo le atua mo atu nuu uma o le lalolagi e le na'o Samoa e le na'o fiti po o seisi atu nuu a o le tala lelei mo atu nuu uma o le lalolagi me lea aua tatou te wha'avaivai aua tatou te wha'apalapala o tatou tofi leo i o tatou atu e whainuu malawa ni so o whawhatai ia i lautou te talo mo le aso soifua o le sunga le wha'awhiangainga ia pasta fiu ia o le foi taimi e mole tuai foi o mātou alofa anga ma wha'amanuianga i le sunga le wha'awhiangainga pasta ti lau le lei kirifi all the way from Sa'anapu Potini Tamon Matangi mai sa'i ia ua aulia i fo'i le so whāsumaleivo tausanga o le soifua au auna sunga le wha'awhiangainga ia o loo tātou olo pito waa o tātou ngā nulue whatasilunga fo'i o le misiona tātou Global Kingdom TV ma alofa whaftai tele atu lava le tātou ainga le tātou misiona ono lau te talo lea ua malosi le whaiwhiau sa whiangai ma taotonga sa whiangai ma ngase aia sa tātou tui le langi sa tātou si tia i luma nofo ali o le tua le whiangai ai o le au auna le tua ia i le apulpulsia o tō whanga ma le whalaifu ia a le inga o le taulanga o le whaafutai ma le whaamunu ia lea ua whaafusia le malosi o sunga le whaafeangainga ia ma ua ulia ma iai le whaasu ma le iwa o lona soifua i le so whaamnatuina ia a whai o maua mai sunga le whaafeangainga ia le nei taimi mo moli te le atu o mātou alofaanga mai lava i le pulenga ma tātou o fisa malu mo le atoi alofaanga ma whaamanuianga i lau sunga le whaafeangainga pasta ti lau lei whaamanuia te le tua i lau sunga le whaafeangainga ma le aso soifua whaamnatuina le so ia whapea fo i tātou umalava au auna le tua o tātou ngā lue i le ngata nei misiona o i lava se whawhiangainga tātou umalava o whanau le tua ia ngā le whaailoa mai au loa soifua ia ona awatu leo se dedication mo oe ia mai se fo i o tātou ainga tātou umalava e le whaapito le tua e le manatu whaapito whanau le tua tātou te ngā lulue whatas ia e ono leitaini o lea ua maua atu lua ai o aso soifua whatasi le sunga le whaafeangainga ia fiu ia whapea fo le sunga le whaafeangainga ia ti lau le lei ia i le so aso lua suma tolu i ulai a whai fo i eise si aso whatasi ma sunga i whaafeangainga ia whaamanuia te le atu le tua i lo tō waso soifua ia i le anga le lei o le tua i ati o tō umalava i le wheanga iai malava singa o le mei aso eoi o le ese le au le lei o whaiwhi au ese le susulu matango fie o le alofa o le tua i lunga o whawhengainga fua i le ola ma le malosi na wao lato whaiwa whalafola o le tala lei ia o le tātou whatalofa nā ia inisa o tātou ainga lewa pale mai Sieni Road whaamanuia tele le tua le nei vaenga o le fiafi whaftai le mafuta mai kaio vaisa ngote whaftai le mafuta mai whaamanuia fo i le tua filoi tu mua ki tiona nganga e olo whaftai le mafuta mai whaamanuia fo i le tua revival saufua tupolo whaftai i le anga le lei o le tua i le pale mai fo i lunga o le tātou o nanga whatalofa atu po i le sunga le lifa ia onga ia po le sui momoe o tātou misiona le sunga ia waisu sala mafuta mai Brisbane i Australia
ia le fo le taimi mo le tele atuai le whaaftai tele ia i le sunga i le whaiaonga tusa man tātou po kalame i le pōnpō ia awal tātou polo kalame i lungo le tātou TV Samoa whaamanuia tele le tua. Whaftai whatalu whatua i toina ia Nick Paula ia le toina leo mamoe ia o a mai tātou pā mamoe Nick Jalof tele mo o le toina whaftai fo i le awai mai le vaenga o le afiafi. Tino liu tuala whaftai le mafuta mai whaamanuia tele le tua anatongia taina le molio le ava all the way from Lauli'i American Samoa. Ia taina le wafu tai mai ai pasta fiu ana. Whaamanuia tele le tua i sio tātou ainga ia nei pese au alofa tuai le sunga le whawhengainga pasta fiu alesi. Ono sul malvalu tau sanga o le alofa tu no le tua ia teia o le mātou te talo e sanga whapopo e le tua nisi ase tele o le soifua e tau tua ai le tua malona fina ngalo whatau uina le wala au o le tua ia e maise o mea alofa o taleni o anga waa ia awale ngā ruenga le tua le nā malaina sunga le whawhengainga ia pasta ti lau le Lake Rifi ia o le pese lea e au alofa tuai lau pol kalame i le nei vaenga o le uli ia awale whaamna tuina o lo waso soifua i le nei vaenga o le fiafi ia hana vaise chicken soup o toina ia po usanga e raining soup ia po usinga paumu soup ia po usinga sualaisa soup Aleluia ia wasta usinga sunga i whawhengainga wau whaapenga ia walo lato soifua tautua i le tala le lei ana ia o le vaenga le sa whaasoa toi la matanga le tātou pokalame le fiafi ia tātou talo sia whaiva o le tala le lei tātou uma ua whiwhinia i le tua whanaua le tua leo o tātou maua le manuia ia tātou talo sia whaiva o le tala le lei lea ua alofa mai le li mai le malosi mai le mana ia te tātou te o ai e fola le tala le lei niso i tātou tapua i mai mota malawa tātou tapua ia whaiva o le tala le lei aone ngalo olo o iai au auna fola le tala le lei iso se mangaala iso se ai iso se atunuu olo ta ape masala lawa ia manatua i latou mai misionari manatua i latou i lau tatalo awana i misi i latou i lau tatalo ia i nisi tonu o le malo Israelu olo iai fo i nisi tonu o le malo o Iran iyo manatua i latou i lau tatalo tatou talo sia whaiva o le tala lei awana ngalo lewa e inu lewa e tofo i le matango fio le tua le tauma sua o le whaasoa le tua i ate oi awana e maua ua futi ia e manatua le alofa o le tua tapua talo sia whaiva o le tala lei awana i ngalo o Yesu le whaavai o ke riso o le ola o ia le nā tātou te toi nā atu o tātou whaamoingia awai au noa ma ke riso e le manuia tātou fuwhanga au noa ma le atua e le manuia tātou polo kalami a tātou te manaumia le atua e toi nā atu ai o tātou whaamoingia e manuia ai mea uma ia nā wangtang soup ia le nā maftai mo le suaia
Kai le anga le lei o le tua si o tātou ainga nei vaenga o le fiafi oli la e sila whamanuia le tua i le mafuta mai Taiso and Mary to o le pai alii whaftai whamanuia tele le tua whatalofa atuko i le sunga i le whawhiangainga au auna le tua Willie Raphael Senior Tavita whaftai le mafuta mai ia whamanuia tele le tua si o tātou ainga sepa so vike whamanuia tele le tua whaftai tele lava vainga whamanuia tele le tua tino liu tuala Iai le anga le leo le tua ia te i tātou umalava Sara la salo se o tofine au le leo Sara la salo whamanuia tele le tua Whabai tuanga ia iai le anga le leo le tonu ne whiata tonu ia lea ua tātou iai fo i le whai ungo tātou po kalame ni vaenga o le aso o le whaasol namo oi ia lau tua le alofa i mea uma o le fusi leo mea uma le ali tele o tātou me maua o le ali tele o mea i o tātou lima le ali tele o tātou tala le ale aile alofa ia e misi e tātou e pei o whatulanga mai a le fionga le tua ia te tātou Florence na nai vou whatalofa atu whatua alofa tele atu na sunga whawhengaina ia Eleanor Kwanhim manuia tele le tua alupuna le tua mo i tātou ina ia o ofu i tātou i le alofa muti vale o le tua ina ia wha ofu ina i tātou i le anga le lei o le tua ina ia tātou maua le loto maua lalo o le tua ia tātou maua le anga malu o le tua o nā tua uma ia o le tua e lau tua ai mea uma i le alofa ina ia tātou maua le ono sa whaapei o e ua filifilia e le tua ameni ia whatalofa atipo i le whatua la le lei Karafoe all the way from Sydney, Australia tasi le whatua ese le alofa lau tua mea uma i le alofa lo ainga Samoa le atu no pele mai le tala wha Samoa foi lea pe tātou te matitiva ai a tātou matitiva whaafsanga e iai le oli pa ia o le atua e iai le matango fio o le atua e ia le li kase Ia mawhana Crichton whaftail mafuta mai e Sarah taitua ave fui mono. Te o filo sa mo pe telo se te whano. Ioi. E lau tua mea uma i le alofa. Mo onga ia o le apostolo. O le nau ta inga le o le apostolo ina ia wha ofuina le kalesia i le alofa. Muti vale o le tua. Maua le kalesia le anga le lei. Maua le kalesia le loto maua lalo. Maua le kalesia le anga malu. Maua le kalesia le ono sa. E maila ia upo le apostolo. E whaapei o e o filifilia e le atua. Ioi. Ia whewhaa pale ai o tau. Ia whewhaa mangalo ai o tau. E meila i o tala la apostolo Kolose. A whai waanga le angaina se tasi. E se tasi. Ia whaapea no taua. Wha mangalo atu e whaapeunga. Wha mangalo mai ke wiso i ate o tau. Atalo fatu sunga le whawhengainga wha mutu tanga le wao mafuta mani vaenga o le fiafi. Le uso au tu foma yava. Tama o le laumua. Talofa lava. Talofa tupo i sunga le whaifi au. Whaunga sebe tui maunga. Ma loso i kua manuia. Ia ma talofa tupo i sunga ya ainga. Mapu fitu. Ma loso i kua manuia.
Ioi. Ia lautua mea uma I le alofa. O onga whaiva vale I o le apostolo, na ia ai oi atu ai, na ia tangi atu ai le kalesia, kolose, ia o ofu o tau I le alofa muti vale o le atua, maleanga le lei, male loto maualalo, maleanga malu, male ono sai, whaapei o ewa filifilia e le atua, o ewa paia, o ewa alofaina e le atua, ia fi whaapele pele ai o tau, ma ia fi whaamanga lo ai o tau, ai a whai, wanga le ngaina se tasi, whaapei o na whaamanga lo mai ke riso ia te o tau, ia whaape fo'i o no tau whaia. Maila ia o tātou tuspai tau ia whiawhi. A o le alofa, e lau tua lea I nei mea uma, o le fusi lea ato atoa ona le lei ai. Aleluia. O le fusi lea ato atoa ai ona le lei ai o mea uma, o le alofa, e o mai ai le file mua ke riso e pule I o tau roto. O upu ia upu o tuspa ia leongi upu o se whaife au. E lengi upu o se perfecta. Ina ia lautua mea uma I le alofa wa le alofa o le fusi le ato toa ai mea uma. O le ale tele o le anga waa, whaau unga, mea alofa, tā leni, tau tala I ngana tangata a toa mga ngana o le langi, ai le ai se alofa. Fe mailai o tala tuspa ia, e le a toa. A o le alofa, e lau tua lea I mea uma, o le fusi lea e ato toa ai ona le lei. Amen. A talo fatu le uso au auna sulu o le tala lei whanga tui loma. Ia mafuta mai fo nei vaenga o le fiafi wha manuia tele le tua I le awai mai. Wha pala si loto, ia I leanga le lei o le tua laki sautia. Ia wha manuia tele le tua. O le fusi lea, a le ai le alofa, e le wha pena una ato atoa, ona le leio mea uma tātou te whaia. Maila ia upo le apostolo kolose, ia pule mai fo'i le file mu mai le tua I o tau roto. O le mea lea ua walau inai o tau e whai matino e tasi. Ma ia o tau sanga whaafitai. Wow. We are all members of the body of Christ. O tātou umalawa o I tu tino o le tino e tasi. Fe maila I o le fionga le tua, ia nofo fo I le fionga ke riso. I to tonu ia te outou ia tele lava. Ia le li. I le poto umalawa, ia outou wa awao, ma apua puai, le tasi salamu, ma pese, ma siva whaaleangani. Olo pe pese atu ai ma le whaafitai le li I o outou loto. Ia le li. Ia le atua. Ia manatua le alofa. Ia manatua le whaamangalo. Ia manatua le alofa muti vale o le tua. Awane ingalo le anga le lei o le tua. Awane ingalo le ono sa'i o le tua. Na ono sa'i mai ai a te itatou. Awane ingalo le whaamangalo le tua ia te itatou. Glory, hallelujah. O le atuana, na ia au maia le alofa, ia lautua le alofa I mea uma. O le fusi lea e ato toa ona le lei ai. Ia le li.
ia le tua, pe meila i o tala ale apostolo. O mea umafoi kolose tau te whaia i le tau tala. Amen. Po o le a mio ia whaia mea umalawa i le suafa o le alii o Yesu. Male whaatai i le atua le tamā ona o ia. Mea umalawa. Kolose tau te whaia le tau tala. Po o le a mio ia whaia mea umalawa i le suafa o le alii o Yesu. Male whaafetai i lo o tau tamā ona o ia a. Hallelujah. Ia lautua le alofa i mea uma, awane i ngalo le alofa. So tangata fau ia ke riso i le ngalo le alofa. E iai le oli pa ia o le atua. Atalofa atu le uso, Paulo atu ni Johannes 𝚗𝗚𝚎𝚑𝚝 Moli Mauola 𝚗𝚗𝚙𝚎𝚘 Katerina Fatu whaamanuia tele le atua, Iupeli Fiso 𝚗𝚗 whaapala Siloto whaamanuia tele le atua, Jacinta Luapo Taitua Ave Fui Mono whaamanuia le tua. O whaamalusi nā mo tātou ni vaenga o le afiafi. Tā pena lau tangata, pe ono au awatu ia te oe, tau masua sua le whaasoa le atua mo oe malu ainga. E a whaavai lau ainga ia ke riso. Ma ia tui na atu o tātou whaamoemoenga i le atua. I oe. Sili ale alofa i mea. Ia manatua pea le atua. E le se mea wha lea ngalo tau tauti ngai le li. Wha malosi o uso i tala lei. Ia ofu i tātou i alofa muti vale o le atua. Ioi. Ia ofu i tātou i le anga le lei o le atua. Ai anu ngei luma le, ia matanga mingo upo le apostolo. Mai a ua tangata fou o tau. A ua o ofu o tau i tangata fou. O le ua wha fou wina i le poto. E whata tau i le na whaia o ia. Oi, Yesu ke riso. Hallelujah. Atalofa atu maluina sanariri yeru ma lo tai le mafuta mai whaamanuia le tua. Lopo nuna se oti. God bless. Ia whatalofa atu sunga ya Anthony. Tai mafuta mai. Talia Iseroma. God bless. Lino Ioane tai mafuta mai. MJ Tom Lefua, God bless. Ia le tua. Ioi. Aia ofu i tātou tangata fōngo i ake riso. A whion tātou, a vei tātou tangata fōngo i ake riso whemai ina ua tō ese ingai o tō le tangata tuai. A toa mana mio. E wha ofuina o tau tangata fōu. O lewa wha fōuina i le poto. E wha tatau e fōlinga i le na whaia o ia. Mai leo talanta malo polose, e leo to yaise e leni po o si utaia.
I ia le li o se 𝚑𝚘𝚘𝚑𝚑𝚑𝚘𝚘𝚑 po se le 𝚑𝚘𝚘𝚑𝚑𝚑. O se tangata o nu ese po o se tangata o se kutia, o se polonga po o se saoloto. A ua ia ke riso mea umalava, o iai foi o ia I mea umalava. Maila I o tala tamalo, o lea, ia o ofu ai o tau le alofa muti vale o le atua. Male anga le lei o le atua. Male loto maua lalo o le atua. Male ono sai o le atua. Tātou te mawhaia I le ngā lunga. Tātou te manatua I le alofa. E lau tua I mea uma. A wau le fusi lea. E ato o toa ai ona le lei o mea uma tātou te whaia. Ia le li. Praise the Lord. Hallelujah. Nana ia I o le whaumanga le apostolo a. Awane ngalo ia te oi. O oi o tangata wa na filifilia ele atua. Whe mea tala tamalo. Whaapei o ewa filifilia ele atua kolose. O tau wa pa ia ma ua alofa ina ele atua. Talo fatu ya 𝚘𝚘𝚑𝚑𝚑𝚑𝚑𝚑𝚑𝚑𝚑 tamalea whamanuia le tua. Lea la Praise the Lord. Whaapei o ewa filifilia le tua. O ewa pa ia ma ua alofaina le tua. Ia fi whaapele pele ai o tau. Ma ia fi whaamangalo ai o tau. A whaia o tupu pea se anga leanga o se tasi totono le kalesia. Ia whaapei o na whaamangalo atu. O tau ia teila tau. Whaapei o na. Whaapei o na whaamangalo mai ke riso ia te o tau. Ia whaapea o na o tau whaia. Ia le li, whatalo whaatu ia battlefield tito whataili mafuta mai a. Me tā ua al whaatinu. E leo le upu ma le mutu. A le upu male a mio. Ia I loa o tātou o tangata o filifilia e le atua. Ua pa ia ma ua alofa ina e le atua. Tātou te whaatino ina la lea. Whaapele pele a. Whaamangalo ai. O leisi tangata. O lea ua owa I sifulu tausanga, lua sifulu tausanga, tolu sifulu tausanga, lima se fulu tausanga. E leo mawhai au na whaamangalo I se tangata na whaia se meleanga I atai. Manatua, o leo to esel tangata tuai au wa whaofuina I tātou tangata fōu. Whai meila I o tala le fionga le tua. O lea I o tau o ofu ai le alofa muti vale o le tua. Malona anga lelei, malona loto mawalalu, malona anga malu, malona ono sai tele mai. Whaapei o ewa filifilia e le tua o tau. O ewa pa ia, ma ua alofaina e le tua. Ia fi whaapele pele ai, ma ia fi whaamangalo ai o tau. Whaapei o na. Whaapei o na lofa mai o le tua ia te o tau. Ma whaamangalo atu ia te o tau. Mea umala ia na whai mai e le apostolo. A o le alofa. E lau tua lea I nei mea uma. O le fusi lea. E ato atoa ona le lei ai. Whamanuia le tua ia te oisa mo le ne fiafi. I ia le li. O le whamanuianga fo I lea na avato le apostolo I le aupa ia ma le au whaatotua. Ina ua o lato talia le upua le tua. Vemele I o tala le apostolo. Ia pule fo I le file mu mai le tua I o tau loto kolose. E kalesia o le mea lea ua wala awina ai o tau e whai matino e tasi. E le ese le tulou, e le ese le lea e kalesia, ma le kalesia, ma le kalesia. Tasi le tino, ai tele ona I tu tino. O le mea lea, wa avea ai o tau matino e tasi. Whai ai o tau matino e tasi. I ia leli, ia pule
le file mu o le tua i o tau loto. O le mea lea na wala awina ai o tau. Ina ia whai o tau matino e tas. Mai o tau sanga whaafetai atu ai le tua. Yo, yo. Talofa Larry, Tino Savelio, Larry Filoa, Tino Savelio, Yeremia Fatupu, Talofa Tutina Unu, Aftai Unu, Manuia Telele Tua. Praise God, hallelujah. Fai matino tasi ma ia sanga whaatai. Ia nofo fo i le afionga ke riso i totonu yate o tau. Ia tele lava. Aolaina nofo le afionga ke riso i totonu yate i tātou. Ia tele lava. Fai mai e sau i le poto e mama, le poto mai le atua. Tātou te a. Apo i atuai, ma o atuai le tasi. Yo, salamo, mapese, masiva whaaleanga. Yo. O mea fo i tau te whaia i le tautalatala. O mea tau te whaia po o le amio, ia whaia mea lava i le suafa o le li o Yesu. Ma le whaaftai le atua, le tama ona o ia. A talofa atu Howard, Swaggy, whamanuia le atua ni waenga le fiafi o tatou. Whaasoa na mo oe le fiafi sa mo le atu pele alofa mai le atua. Ia tatou talo sia whaiba o le tala lei. Awa ni ngalo i atu oe tau masua le whaasoa le atua mo oe malou a inga. Pe a whaavae lou a inga i ake riso. Pe a tuina atu o tatou whaamoe ngā uma i le atua. A wae le tofo ina le poto le atua. Ia manatua pea le atua. Au e whai malanga i le ala. Awane i ngalo le atua i lau malanga. O le atua e leo i le malanga. O le atua tātou te to'o manga ai o tātou whai malanga i le ala. O ia tātou te manui ai. God bless. Spul minute te ele tu lai tolu le vai ngole fiafi. Ia spul minute te ele tu lai fai Samoa. Fa pe foi America Samoa. Ia a spul minute te ele tu lai tasi Australia, Brisbane, Sydney, Melbourne. Ia a ole spul te ele tu lai valu i le malo tele America fa pe Hawaii. Ia iai le anga le leo le tua le mafuta mai o si tātou a inga ni vaenga o le fiafi. Ia malo le folau, malo le au solo fo i ne aso whianga iai manga luenga e maisio so se wala wina. Ia o le te talo, ia iai le anga le leo le tua i le whai unga fo i o ngā luenga whai o le ne aso mana tua le tua. Toina atu a tātou fofuanga i le tua. Ma ia tātou talo sia whaiva o le tala lei. Awane ngalo, tau masua le whaasoa le tua. Pe a whaavae o tātou a inga i le tangata o Yesu Keriso. Ia, nei taimia mo le toi alofa anga whaamanuianga. Ia, o so se tasi lava o whaamatuina lo naso fua le nei aso. O le mātou te talo, ia, whaaforoa le tua lo tau seifua. Ia, fua ini se aso tele a wal tātou mafutanga e maise mafutanga mainga no umai kale sia mātou te talo e ia ile anga leo le tua iana au auna lana wha malolonga mana e wha au au pea i unga o ana au auna fola le tala li lei Pamunia foi le tua se o tātou atu pelo Samoa o tā pena i foi ma le tātou whainga whiwhilinga
ia ua lava le saʻiliga o se faiga mālō auā le tauaveina o se tatou atunuu mo le isi lima tausaga ia e mea taunei o lautou ona Pastor Mike o te alofa tele moutou le a foi se upu o le longo malia i lau faafofoga le vaega o le afiafi ia e matua atu i lautou titi faitama le auaunaga le Global Kingdom TV ia i le agalelei o le tua foʻi galuega faaiʻo le aso o tatou taulaga fiafi o lo sosoo mai tatou manai o le manava o galuega tapenaina le suga le lia o a'o ia vai o uga mafiti ia faapea foʻi nisi o tatou polokalami faatulagaina o le lea fiafi ia mo le temi nei soifua mai e mamia Saso ona penumia o lau Yesu lea na e fina umai ai le utava a etasi e faia me umai te pia le lio Yesu keriso o se muli muli ia lava o lo umasai o lau Yesu lea na e fina umai ai le utava a etasi e faia me umai te pia le lio Yesu keriso o se muli muli ia lava o lo umasai
Alofa Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounding towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Talofa antu le fiafi alo sua la ulu. Le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauli. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua i 𝚟𝚒𝚍𝚎. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia talitonu fo. Lo ia te oese la ngona whapena na e fia alu pa ia po no le atua. Ia e leise taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea lua afe lua lima lo whapena na ia te whamoe moe le tātu malanga. Ia whai te fia malanga e mai lo ainga pe a ese wanoa. O te fia i eise la ngona sa ruitawina ina o tangata ino tū mo vai le maunga o olive. Ia olo ia ilpe whetanga le atua le malili le fio whaalua mai o Yesu Keriso. Ile lalorangi nei. Mai o le a fio mai o ia ma tū vai o na ao le maunga o olive. E whaafia ngai ma le maru fo ilea. Samoa, a e fia i loa atiri nei lava a mea matango fia na whaia le atua na tutupu mai o le atutupu foi. Ia, loa noa le leilea tātou te malanga atuai. Ia, i 𝚟𝚒𝚘 awane ingalo ia te oe whamnianga le atua. Ia, o lo ta tia i o ta lima. Ia, o ta ua lavalo ia i fuafuanga whafsotai. Purenga le tātou Global Kingdom TV. Ia, mapuki e loso o vanoa. Awane ingalo o se fia telefo ilo nei tangata. O na ele tasi se saito lo whapena. O na tala no matus pa ia. Ia, o tausanga umalawa e aloi malanga. Lo whailoa mai ele au la tau o le whapena. Archaeologist o na maua le vaenga o le mea na si fia ile nganga ma mi sia ile nupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu usanga ia fungia le tua fa man ia fuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, Talofa Lava, Pulabinaka, and Shalom. My name is Deborah 𝚗𝗏𝗏𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom talofa lava o paanga ka to Global TV so se to le lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fe sulfana o malanga 𝚟𝚒𝚘𝗏 ia e se tau so o le atua ia o se mesa famani na ia o
le te la mea le lei uma ai o se o le unga le mango whilua inga le na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia lia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia a walo fa singo manga fo ima ile o mai ma le fa ngai le tu nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato ko TV ta sang fo ia fe mai tala mai au ta o e lo so te o le tu fa o lo totalo le tu ai ma nei fo o te soli fo i au le tu sa fe malanga lu ia ke te to ne mo finis fa mo ia fe mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Alofa and Shalom. My name is 𝗗𝗚𝚙𝚢𝚎 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia o lo ingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le li isa manoa te malanga atua Israelu ia o se na fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le ia wanoa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wa noa le lea lea ua saunia le Global Kingdom TV ia le wa noa ia e fai malanga tuai o no le swafo Yesu amen. Talofa lava
o lo wingoa o e seta wa suanga faumui. Whaftai le atua mo le nei amanoa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a moli mau le afionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.